Yes, ibitego bibiri ku busa nibyo bitandukanyije impande zombi. Rayon Sport itsinda ikipe ya Rutsiro no mukino wa kabiri w'igikombe kimwe cy'umunani cy'igikombe cya Mahoro. Abafana bari kuririmbana n'abakinnyi yewe Murera. Ubona ko rwose abakinnyi babanje kuba babyinana n'abafana. Yitwa Murera iraririmbwa hano. Amashyi y'abafana. Intsinzi iryoshye cyane hano. Banyita Fatima Gutimanga. Turashaka ibikombe bibiri kandi tuzabitwara. Ikipe yacu iramerita ibyo dukora turabizi. Mutoza nitrebye abakinnyi tayari n'ahantu hamwe mbona biri gupfira. Uretse gato mubanze muririmbira ndirimbo abo ngiye mwibarize neza. Katwanze turirimbe Rayon ni wowe dukunda n'umutoza n'abayobozi. Perezida Twagirayezu Tadei ubona ko yaje kubashyigikira abasore be. Gacinya Chance Denis uramubona hano inyuma, urabona ko yaje rwose gushyigikira abasore be cyane. Ni ibyishimo rero. Ikipe ya Rayon Sport ikaba igeze muri kimwe cya kane cy'igikombe kirangiza cya Mahoro. Urabona ko perezida arishimye cyane mu by'ukuri, arimo arashimisha abafana, arimo arashimira abafana ati turabikoze final turabikoze. Ibitego 4 kuri aggregate ni ibitego 4 kuri kimwe batsinze ikipe ya Rutsiro. Urabona ko ari gushimira Mujyanama Claude ni Mujyanama Fidel ni team manager wa Rayon Sport ati dukomeze tugende twigaragaza kabisa, tugende tubigaragaza. Urabona ko bishimye cyane, abana bishimye cyane. Gacinya arimo aganira na bamwe mu bakinnyi. Urabona ko ari kumwe na Mukataumeme Suleiman Dafe Nsabimana Aimable le capitaine niwe wasigaranye igitambaro nyuma yuko Keve yagize akabazo k'imvune uyu munsi, ariko urabona ko ari kwigenza. Ubwo turaza gutegereza raporo z'abaganga turebe niba baraduha indi raporo wenda, ariko urabona ko ari kugenda. Keve abona ko biri kugenda gake kabisa, bimeze neza. Okay, katumanuke mu bafana sasa tuganire n'abafana. Basane watsinze igitego cya kabiri. Abafana baramuhamagaye ngo bamusuhuze, bamuhaye amafaranga. Bari kumuha amafaranga. Yes. Bateru. Bati nibajugunye atere. Yes. Abafana ubona ko bishimye cyane. Abafana barishimye cyane. Gusa abafana iyo begereye ikibuga biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu polisi bigomba nayo gucunga umutekano vuba cyane. Gacungana n'umutekano vuba. Turashwanyaguza rero ibintu byo kuvuga ngo yaje yitwaza ngo turanganya cyangwa se idutsinda. Twebwe turi mu kazi kose. Ikipe yacu ihagaze neza, imeze neza. Ubejeho ni kuwa gatandatu turehuye tujya gushwanya turamanuka twuzuye. Ntabwo yarangije umukino, yagiye mu Irani tekinike. Gahunda iri kuwa gatandatu, iri muri weekend ubundi. Umeze neza. Ntabwo byadishimye. Uyu mwanya bishimye. Ikipe ni Rayon. Ubundi njye narababwiye ngo isigaye nihugura. Ikipe muyibwira ngo
mace ebyiri mfite APR nkagira n'amagaju nzabanza amagaju muri kirazaho APR kuva ihuye ni kuwa mbere nzagenda kuwa gatanu amagaju muzayatsinda irahari izahagarikiye mfite amagaju nkayakubita ndetse nkabamukura ngakubita APR hari iki performance Basa nibonye gute Basane urabizi ni urucabana niwo kira wize niba dushaka Basane iki intsinzi kini igikombe bibiri ku musaza bano bakarasi mwazanye wapi bakuje ko amafaranga banze ko tumeza amafaranga muzanga twe tuba twavuye mu ngo zacu aba barahembwa hari umufana wa Sport uhembwa hari umufana uhembwa n'abantu bahemba bakadusunika nk'imbwa Sport ifata igihugu barakizi reka tukirwanire bino bikasi bigende wowe kubasunika ganwa yes rwa rutabora ngo banze ko ayifatira amafaranga banze ko afata amafaranga hapa kesho ndio hivyo tu ni 0-0 wachezaji wa timu ya Epiala walikuwa chini balisema kila siku atema ni Club Giant. Club Giant ni kazi. Club Giant si maneno. Wewe kuja hapa kwa kiwanja. Siku hii tutakuonesha mchezo wa Club Giant. Unamwona? Kila mchezaji unamwona mchezo wetu. Sasa Basane utamuona asiwatani wengine wachezaji 11 wa timu ya Sport balichezea pamoja. Baba mwaka huyu tutapiga timu kwa timu, lakini tunasilika tunasema ndio. Wao msemaji wa APR, msemaji mwenye Jangwani aliwahi kusema klabu ya Vitenge ya Gombania Goli unaelewa naye. Sasa mwaka huu nitamuonesha kazi ya Gombania Goli. Nitamuonesha Gombania Goli ni timu. Tunaona yuko Makarani. Gombania Goli ni timu ilikuwa fasi moja. Timu ilikuwa fasi moja itaonesha vitu vitafurahi washabiki wa timu ya Leo Sport. Angalia hapa. Naona kabisa. Anaandika nini? Leo Sport FC. Ni timu ya Wanyarwanda. Sio timu ya wajeshi. Sasa Wagombania Goli tutamuonesha kazi yao mwaka huyu. Nikumbushe jina lako kidogo. Jina lako. Mimi nitaitwa Ferdinand mwenye sambusa kutoka Mwanga Plateau. Yes sir. Nitamuonesha kazi ya Wagombania Goli mwaka huyu. Asante sana, itaenda Mwanga. Hebu tumuulize